يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga loksami, mga pagariyami, kipagadatan, balasan o Allah so langulangwan o mga bangsami maanday tarumpong sangkai page bitira sa kawang sabab ko babaya ko kapupagusayas ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala nagu singanin nagu niat ko kapupaganada ko kitabu Allah agu susunna o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu so kapendairi ko andang asabut nagu andang akatao na ayamala naso kapupakadaya mga kapupakalang kapas ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa panganinami ko Allah tabaraka wa ta'ala, dinian rekano ilangan so panamariyo naguso panaguntamaniyo ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala melagid o panaguntaman ang gulalan sa akal katero galabak anta akatamok na pakambarakatan rekano wallah subhanahu wa ta'ala. Makasababsan na naayay ni bandingan tano imanto na so kapakalalabi o kapag istighfar kapamangni sa maap ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Kauba kalokalo na makanggir katanwaguna sang kai kapakataling umarakatano o Ramadan insya Allah. Nagu ayas sabab kaya pili at tanuron sa bagantano sa mapunto ka osayan ang kaiya istighfar na sabab sa so padsalimu wallahu subhanahu wa ta'ala si iko mga oripnian na inisuguyang kiran so istighfar kapamangni sa maap ko Allah subhanahu wa ta'ala puun ko mga duseran fi kulli waqt si iko languan oras na inisugukiran Allah subhanahu wa ta'ala so kapamangiran sarila si arkanian Allah. Wa fi awqatil fadilah nagu apias ko mga oras kapapadalman sa mga guna mga oras makalalabi na inisugumpan no Allah subhanahu wa ta'ala so kapupamangni sarila o oripnian batabu dilaboron so ulan-ulan Ramadan. Sabab sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na kena o baayabu sebutaun o oripnu Allah na kapamuasa, kapanambayang, kapamatiya sa Quran, naguso mga kena o bagiyo tubu penggelbakan o oripnu Allah subhanahu wa ta'ala si iko Ramadan. Kena o bayabu sebuta o oripnu Allah si iko Ramadan na so kapamuasa, kapanambayang, kabatiya sa Quran, saron yang butiyaman. Sabab sa giyang kaiayaman na niyan na ulan-ulan Ramadan, nabituang panaya o mga ulama, sabad si ko mga ulama sa giyena, ulan-ulan adi ipamangni sarila ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Maana ulan-ulan panaya adi ipamangni sarila ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa qad hatha Allahu ta'ala istighfar fi kitabihi wa ja'ala asbaban lil maghfirah. Nagu saben-sabenar ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala so kapag istighfar kapamangni sa maap si irkanian midadakat ko kitabian aso Quran. Nagusab benar abiluin yan so istighfar
Sabab akaprila wallahu subhanahu wa ta'ala si iko ori penian. Nagu adab. Amia kapia-pia apsipatan no ori penu Allah ko kapupugin taunian sangka iya dunia. Anda sabab. Nakagigiyang koto amasa yang belingan no ori penu Allah si irkanian akadnan. Nagyang koto akatatan to opuso iyan. Sadiskan yan di imanan kupan ku Allah subhanahu wa ta'ala sa irilaon wa Allah ang koto amyang gilbukyan doon kasuat nu Allah ko oriyan o kaya kumpablin yanun. Na upama kagiyang koto masa kayang belingan yan ku Allah. Kasasangkop yan sa tarotop si iku Allah ini sendit yan ang koto gilbuk amyang gilbuk yan si iku mepus. Nagyuti masipat yan ku oriyan uto. Kung kapapagin taon niyan si iko dunia na ayak kaibaratan yan na lagi dang koto tao pugukit sa giyang koto alalan panananggilan yan sa mga radang sa giyang koto alalan panananggilan yan sa mga bulang mga surok sa giyang koto alalan sabab sa andang yan katawan naguandang yan amya suguk ang koto mga radang sa giyang koto alalan mga surok mga bulang sa giyang koto alalan na naimanan na panananggilan yan. Miyakapi-api sifat o ori penu Allah subhanahu wa ta'ala si ko kapapagin taon yan si iko dunia ang koto amasa akan babayuran tang yan si iko Allah kapapamangan ninyo sarila kapengguro kian si iko Allah subhanahu wa ta'ala nagugiyang koto dinian di ikisenditan ko gelbak ko ori gelbak amarata ko orian o kaya kumpablin yan. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam napitero iyan manunumpang si sagiyang kai magfira kena oba ay mananian nana odina sagiyang kai istighfar kapamang ni samaap si ku Allah mapapadalampan sagiyang kai ulan-ulan Ramadan mana so Ramadan na ulan-ulan panaya dirun di italaban surila wallahu subhanahu wa ta'ala. Antonay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tigen mana ia ragi ma'am fu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakh walam yughfaru lah. Kaya wiswisan so tao at tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam miyalapis nagumiya kadapanas naguminis sumakang ngirong o tao arya o tiyan so Ramadan miya kataling umon so Ramadan fakasila anil ibadah amin bukod sa kanyan sa simba ko Allah subhanahu wa ta'ala si iko Ramadan nagudas kanyan nun panaguntaman nagudas kanyan panisakay sa kang gelbak sa mapiyas isagyang koto ulan-ulan Ramadan taman sa kiapasad o Ramadan na nadan yan nun maparuliso kabarakatian walam yugfaru lahu agudas kanyan nun karilay miya kadapanas ang koto tao miya taling umas kanyan o Ramadan adas kanyan karila isi ko suldo Ramadan. Sagiyang kaya ulan-ulan Ramadan nananapiakan deklo no Allah so mga sabab kapril enian si iko oripnian madakal sa mga hadita mi aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam nagumadakal mambu sa mga ayamanan yan na admambu mga ayat amanunumpang si ko ayamanan yan na ikapamangan niya sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko suldo Ramadan. Padudang ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adala yung tanwayapken at tiga naman sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadnati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao apus anyan so Ramadan. Sadn sa tao amanang bayang skanian si iko Ramadan. Nagusad sa tao ipamayan degyan so Lailatul Qadr atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam aaya kini kaya pus inian ko Ramadan nagu aya kaya panambayang yan si ko Ramadan
aya kini pamayan degnian iku Lailatul Qadr na pangimbenerian ko kisusugunun aliman biujubihi akatawan yan so kawawajibian naguayaman ane nakalakyan ko siksa otaw a ipenderay nunian wahtisaban aarap niyan so mala abala sa imbagayo Allah subhanahu wa ta'ala ko tao ori penian a pemusan yan so Ramadan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala so dusan yan amepos o gaid mga ori penu Allah na aya liyo sagiyang kai dusa di prila wallah makaliliyo sagiyang kai rila dusa iprila wallahu subhanahu wa ta'ala ikotaw pusan yan sa Ramadan ipamayan degi sa Lailatul Qadr panambayang kanin sa mga qiyamul lail na aya makaliliyo iko dusa iprilaon wallah nagyang koto hukukul adami managyan ko to akabnar o manusia iku lagi diyan a manusia kakagiya adirun to iprila wallahu subhanahu wa ta'ala. So anto na imapi apong gulaw laan tanong. So anto na imapi apong gulaw laan o man isarak tanong. Natigin man na fa'alal insani an yatlubal musamahatu man mimman lahu alay haqq wa an yuwaddi al huquqa ila ahliha. Ayat na patot si iku manusia nagyang kuto akapamang ninian sarila kapamang ninian sarila si ikutaw adn akabnar yan si irkanyan o di na ito na sa mga kabnar kung makakakabnarun gina ni patot si iku manusia mapaparatian si iku Allah subhanahu wa ta'ala mataos kanyan mamang ni sarila si iku salakawrun akatawan yan ang kuto kababalinan na mukassir katawan yan ang koto ay manan yan kukurangan yan kukipapantag niyan si iko sa lakawron na pupamangnis kanyan sarila. So ayad na pato trakatano nagyang koto aditano di kapakaparilai kaantano maparuli so rila wallahu subhanahu wa ta'ala arapan tano sa giyang kaya bulan Ramadan panganin tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala pala tano isampay sa kapipi aginawa arak sa mga pamilya tano siyang kay ay manan yan na ulan-ulan Ramadan. Allahumma amin. So Allah subhanahu wa ta'ala na sabnar madakal akapagalwin yan ko istighfar sa iku kitabian sa Quran igiran ay akapagalwin wallah sa iku istighfar na pupudiin yan so mga oripan yan adirun di mamang ni sarila sifat o mga tao mga bilang tao mga muhsinin anto na ipitiro Allah subhanahu wa ta'ala tiyan manaya wal mustaghfirina bil ashar so mga tao mga oripan Allah pupamang ni siran sarila ko masa karani o waktu wa fajr na mga tao siran pembentug no Allah subhanahu wa ta'ala mga tao siran asiran sa mga mga muhsinin sabab sa giyang kutwa ay manan na pupugnaw siran ko magandun sa waktu wa subu na pupanambayang siran na napupamang ni siran sa maap ko Allah subhanahu wa ta'ala igirap man ayap man kapupukaw kita o kadnan tanwa Rabbul Alamin na bisigatil amr ipsugo yan so kapag istighfar kapamanganir kaniya sa maap sa datarang kutwa kaya tiruan yanun wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim pamangani kanu sa maap ko Allah subhanahu wa ta'ala kamata-mata na so Allah na manapi makalimun inisugo wala siga ayay manan yan na mituturo yan na inisugo wala so kapag istighfar inisugo rakatano wala so kapamanganir tanuron sa maap wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim pada penaiman ni nakatiro Allah subhanahu wa ta'ala alalain tanupkan naging tatina istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ini sugu wallahu subhanahu wa ta'ala sa tingin manai apang ni kanu sa maap pag-istighfar kanu ko kadna niyo kamata-mataan asu Allah mata-mataan as kanyan na tatap manapi so Allah na tatap sa kanyan manapi ang kaino to
Anto na resulta o kapamangni sa maap ko Allah subhanahu wa ta'ala. Asala ko pan ko kiprilaan yan raka ko miyang gelebek kadusa. Pakaturun no Allah suuran. Pakaturun no Allah subhanahu wa ta'ala suuran. Pakataling umano Allah so kabarakat ama kapupuon si iku ay manan na kawang-kawangan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ayamanaw to. Nanatigin manaya idza tubtum ila Allah wastaghfiruhu wa ata'tumuh. Amay kas kanu natubat kanu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumamang ni kanuron sa maap. Nagumangunutang kanu ku kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Pakadakal niyan rakanu so pagperian rakanu. Nagu ayamanan niyan napaka-inumang kanu wallah. Ku ayamanan niyan na inuman ama kapupuon sa iku kawang-kawangan. Nagu pakagmaw no Allah subhanahu wa ta'ala bagi niyo so kabarakat ama kapupuon sa iku lupa. Nagu pakaraso kanu Allah subhanahu wa ta'ala so mga pagper bagi niyo. Nagu ayamanan yan bagang kanu wallah sa mga tamuk. Bagang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tamuk agu mga muryataw. Nagu senggayang kanu niyan sa mga pamumulaan akapapadalman sa pimbarang ang mga unga. Nagu mga lawas hayig. Yinan so ayamanan yan nakabasaw niya kini Ibn Kathir. Mga padbad na niya ayamanan yan na resulta o kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga padaya si iku resulta o kapag istighfar si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan napakapendakan ng Allah so tamuk, pakapendakan niya sa muryataw, di mo muryataw, pakaturun no Allah so oran, pakagamaw niyan so ayamanan yan na mangetu para si iko mga oripenian maana so kabarakat mapapadalem si iko kawang-kawangan nagusi ko kalopaan na pakagamaw no Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko di ka pamang ni sarila sabab ko di ka pag-istighfar o mga oripen Allah subhanahu wa ta'ala. Balpo na katiro kanantan wa Rabbul Alamin na pada penapakapagaliw niyan si iko kitabian na pepenutul niyan mataan na suori penian na perilaan niyan amay ka pupumang niron sarila perilaan wa Allah subhanahu wa ta'ala suori penian amay ka suori penu Allah na pupumang niron sa maap amay ka suori penu Allah na pupagistighfarun dunay pitiro kadnantan wa Rabbul Alamin tingin man niya wa man ya'mal aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Sadun sa tawatig wala miyakang gelbak, miyakang gulaw la sa marata. O di na miya lalim yan ang koto aginawa niyan. Oriyan yan na mamangni sa maap ko Allah subhanahu wa ta'ala na katun yan so Allah amanapi amakalimuon. Parilaan sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala. Asar ang yung koto ay manan yan kapupumangin yan si ikwalla nagyang kota kabasatan no kagiya sumasangkop sa kanyan ipesendit yan ang koto agalaba kami sugukian sa dinyan din na pembabalinganan na apya ekala adusan yan na iprilaon wa Allah subhanahu wa ta'ala yakang gulaw la sa marata o di na miya lalim yan aginawan yan laman ng kaya ka basta sa amya lalim yan aginawan yan ando man kaya lalimaw tao sa ginawan yan na tigo mga ulama tigyan na bitune sa emanan yan na zulmun nafs kaya lalimaw tao sa ginawan yan kaya sabab patigyan na lianna nafs al-abda laysa milkan lahu yatasarrafu fiha bima yasha kaya mata-mataan na so ginawa o manusia ginawa urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanauban niyan ay kami miliki kanauban niyan raka penggira-gira niyan sa kaniyan si ikunganin akabaya iyan ay mana ni naging kaya niyawatan naging kaya maginawatan na kanaubatan wini raka kanaubatan wini kami miliki asadun sa kabayatan na ay mana niyan na penggira-gira yung tanong penggulalan si iko mga ginawatan kanaubatan wini raka wa innama hiya milkun lillahi ta'ala
Ay mana ni nagyang kaya mga niya tanu. Giyang kaya nafs tanu na rakaya wallahu subhanahu wa ta'ala skanian imaka mimilikon. Sa sabnar abilin yan rakatanu bad na matag. Ay mana ni ini sarigyan rakatanu. Kaan manggelab ako ori panu Allahu subhanahu wa ta'ala so suguan yan. Anyan mi pamayandag so suguan Allahu subhanahu wa ta'ala si eko okit akapaka uuntulian. Ans kanyan maka pagiltizam si ko ayamanan na siratan mustaqim si ko lalan ang makauuntol. Nagisabab ayamanan na aya kailangan si ko ripno Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to ayamanan yan na kambibilang ataw niyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sumismo aginawa o uripno Allah na kanaban yan uto kami miliki kamatagunuto ini sarig Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ni sabab pupengin tanu si ikhwa Allah alimun tanu niyan nagu angkat niyan rakatanu sa maganang kaya tiyoba COVID-19 sa makandud si ko pakaasal sa balasan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa kaya pamamakay nagtanu nagu kaya mentay tanu sa silam nakan sa kanabu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.